Ibihe byiza kuri imwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibakwe Media TV. Reka mbabwira ati aho muherereye ibihe byiza rwose bikomeze kubasakaraho. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ibintu byongeye kudogera, ibintu byongeye guhindura isura. Ndakubwira ko ahitwa Pinga, aho uwitwa Jarike Habyarimana aherereye, yagiye kuganira n'abajenosideri ba FDLR ku mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru y'ubutasi aravuga ko Special Force ya M23 yamaze kugota ibi bice byose byo muri Pinga. Ese bisobanuye iki? Ndakubwira uko byifashe, ndetse nkubwire n'urugendo rwa Jarike Habyarimana kuva i Kinshasa avuye i Bujumbura kuganira n'aba FDLR bisobanuye iki. Ndakubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo gufunga umuhanda route nationale nimero 5 byahagaritse ibikorwa byo muri Uvira byose. Urujya n'uruza hagati ya Uvira na Bukavu rwongeye gufungwa, ndetse amakuru aturuka mu miryango y'abasivili aravuga ko ahangaha Luvungi ngo hari amakamyo menshi cyane yavaga Uvira. Amakamyo menshi cyane yavaga Uvira mu minsi ishize yose yahagaritswe kuva ku isaha y'isa sita n'iminota 15 zo ku gicamunsi cyo ku ya 15, nk'uko witwa Andre Biadunia ni umwe mu bagize societe civile babivuga. Aravuga ko imodoka zitwara abagenzi ndetse n'abagenzi bava Bukavu berekeza Uvira cyangwa bava Uvira berekeza Bukavu byose byahagaze muri aka gace. Ibi byose ntabwo biri gukora. Ndakubwira imirwano ikomeye cyane iri kwitegurwa mu misozi ya Uvira, ndetse n'urugamba rushobora kuhubura isaha ku isaha. Ni nako kandi ndibuze kwerekeza mu yandi makuru nkakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatuye mu Minembwe, nyuma y'uko ku munsi w'ejo babyukiye mu mvura y'amabomba akomeye cyane y'ibisasu bikomeye cyane by'indege za Sukhoi 25 z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, kugeza ubu hari ituze gusa. Hari amakuru avuga ko drone zindi zishobora kuza kuharasa nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Baraka, ndetse ubwoba ni bwose mu baturage. Ndanakubwira kandi ko muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru naho ngo hari urugamba rukomeye cyane rushobora kubura mu gihe cya vuba. Ni nako kandi Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shapo abasirikare 58 banze kurwanya M23 tayari bamaze gukatirwa. Urukiko rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera mu murwa mukuru w'intara ya Shapo muri Kisangani rwakatiye abasirikare 58 igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamywa icyaha cyo kurenga ku mahame y'abasirikare ndetse n'abayobozi bo mu ngabo za leta ya Kongo. Ndakubwira icyo wamenya ku basirikare, hari n'abakatiwe igihano cyo gupfa cyangwa cy'urupfu, nyine bakatiwe kwicwa. Ndakubwira kandi intandaro y'imyigaragambyo y'abanyamulenge yabereye i Buruseli mu Bubiligi yatumye imiryango myinshi cyane mpuzamahanga ihaguruka ikareba neza iby'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ingorabahizi ku isi hose. Si ibyo gusa, ndaza kukubwira ni ingabo z'u Rwanda RDF mu gihugu cya Centrafrica, ibikorwa bakomeje gukora bikomeye cyane byanatumye umuyobozi wa MINUSCA asura abasirikare b'ingabo z'u Rwanda RDF bari muri iki gihugu cya Centrafrica. Ni nako kandi Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Rwanda, nawe ari muri iki gihugu cya Centrafrica. Ni mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 ari kugirira muri iki gihugu, ari kuganira n'abayobozi ba MINUSCA ndetse na Perezida Faustin Archange Touadera w'igihugu cya Centrafrica. Ndakubwira Kabuga Felician, urupfu rwe rwongeye gutungura benshi, ariko nyine byari nyuma y'uko n'ubundi imiryango mpuzamahanga yari yabivuzeho iby'uru rupfu rwe, kuko yari amaze igihe kirekire afungiye muri kasho y'urwego mpuzamahanga rwashyizweho rukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Ndakubwira kandi ko byinshi bikomeje kuvugwa hariya i Paris mu Bufaransa, aho yafatiwe nyuma y'imyaka isaga 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga, ubwo yaje koherezwa irahirero kugira ngo aburanishwe ku rwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpanabyaha. Byinshi byose ndaje byinjiremo, ndanakubwira amakuru menshi cyane ari guturuka muri Nigeria.
Muri Nigeria haravugwa amakuru menshi cyane y'intandaro ikomeye cyane kwiyicwa nyine k'umuyobozi wungirije w'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. Yiciwe muri iki gihugu cya Nigeria. Perezida wa Nigeria yitwa Bola Tinubu yemeje ko witwa Abu Bilali Minuki wafatwaga nk'umuyobozi wungirije wa Islamic State yiciwe mu gitero cyagabwe n'ingabo z'igihugu cya Nigeria ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuganye rero uyu muyobozi wa Islamic State ni umutwe nyine ukomeje kurwanya, ni umutwe wa leta ya Kisilamu urwanya igihugu cya Nigeria ndetse urwanya na leta iriho. Ndakubwira byinshi bitandukanye, ndanakubwira M23 nyuma yuko ishinjije Human Rights Watch ukorera leta ya Kinshasa. Hari amakuru menshi cyane avuga ko Loni yinjiye muri ibi bibazo ndetse igiye no kureba neza ibyo M23 iri gushinja Human Rights Watch mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'imuzingo. Reka mpere Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rukorera mu mujyi wa Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo rwakatiye abasirikare 58 igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamya icyaha cyo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Abasirikare 84 nibo bivugwa ko tayari bamaze gukatirwa, ariko ku munsi w'ejo hakatiwe 58. Ibi byabereye muri centre ya Pinga muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare bari gushinjwa kanga guhangana n'abarwanyi ba M23. Ibi bigaragaza nyine kwigumura kwabo ku rugamba. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko aba basirikare bavuye ku rugamba muri Gashyantare 2026 muri 2026 basaba guhabwa agahimbazamusyi, bemerewe imishahara ndetse n'ibiribwa. Bitabaye ibyo ntibongeye nyine kurwana, ntibongeye gusubira ku rugamba kuko utwo duhimbazamusyi bahise batubura. Ngo ntibyarangiriye aho rero kuko batangiye no kurasa mu kirere nko kugaragaza nyine imyigaragambyo ikomeye cyane no kutigaragaza kutishimira imyanzuro yafatiwe aba basirikare. Ubushinjacyaha rero bwabahisemo gukatira 58 igihano cyo gufungwa imyaka 3 mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyine mu byaha bakoze. Ariko witwa Maître Patient Yanglone uri mu bunganira aba basirikare yagaragaje imyitwarire yabo itemewe, agaragariza leta ko nyine ibyo bakoze bitemewe. Ariko muri ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwari rwahamije abandi basirikare 58 icyaha cyo kurenga ku mabwiriza rubakatira igifungo cy'imyaka 3. Abandi 16 rubagira abere kubera ko babuze ibimenyetso bibahamya ibyaha. Urukiko rwahise rubategeka ko basirikare bagera ku 10 muri abo ngabo bakorwaho iperereza bundi bushya ku cyaha gifitanye isano n'intwaro, bakazaburanishwa nyuma nyine y'icyo cyemezo cyafashwe. Byari byitezwe ko aba basirikare bazakatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byagendekeye abandi bakurikiranyweho nk'ibi byaha nyine byo guhunga urugamba muri 2024. Murabyibuka abo byabayeho. Ubushinjacyaha rero bwari bwaranabasabiye ko abo basirikare bakatirwa igihano cy'urupfu, ariko byaje gukurwaho n'ubundi kugeza ubu ngubu. Reka ahubwo munyemerere nerekeze mu yandi makuru. Kugeza ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakuru avuga ko ibi twabigarutseho ku munsi w'ejo, ariko inkuru irimo nuko witwa Jean Habyarimana nyuma yo guhura perezida nyine cyangwa n'abaperezida bakuru muri FDLR mu mujyi wa Pinga, nyuma y'iminsi akorera ingendo zikomeye cyane i Kinshasa no mu Bujumbura, yagiye kuganira. Gusa amakuru tugitohoza nuko Special Force ya M23 yamaze kugota aka gace arimo, ndetse bishoboka ko
hakubura n'imirwano ikomeye cyane, turagaragaza nyine ukuri mu makuru ataha. Reka munyemerere mere muri iyi nama ndetse n'uyu mugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari afite wo kwibasira u Rwanda mu nama ya Afurika mu nama ya Afurika n'Ubufaransa yabereraga i Nairobi muri Kenya. Umugambi wa Perezida Tshisekedi uko wapfubye ubundi, kuba warapfubye ubundi si inkuru, ariko ubundi icyari kigambiriwe ni iki muri iyi nama ubundi ku ruhande rwa Tshisekedi, dore ko n'ibyavugirwagamo byasaga nk'aho bitamureba. Ku munsi wa nyuma w'iyi nama ya Afurika n'Ubufaransa yaberaga i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 kugeza ku ya 12 Gicurasi 2026, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuye muri Uganda igitaraganya, afite umugambi wo kongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenjeje mu minsi yatambutse, ndetse abari bari muri Uganda mu birori byihariye bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'abandi babikurikiranira hafi ndetse n'ababikurikiraniye kuri internet bavuze ko Perezida Tshisekedi yavuye igitaraganya muri Uganda, kuko batekerezaga ko nk'abandi bakuru b'ibihugu barimo na Tshisekedi bari burangize ibi birori bagasubira i Kinshasa, abandi bagasubira mu bihugu byabo, ariko we ntiyashakaga ko iyi nama y'i Nairobi irangira atayigaragayemo ngo yongere kotsa igitutu igihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 nibwo umuvugizi wa Tshisekedi Tina Salama yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atagiye i Nairobi kwivovota, ahubwo agiye gusaba abantu guhagarika guceceka mu gihe igihugu cyabo kimaze imyaka 30 gikorerwamo ubwicanyi kubera ubushotoranyi ngo bw'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 2 gusa y'iyi nama irangiye, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yitwa Fara Mwamba Kayowa ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 nibwo yatangaje ko igihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitabiriye iyi nama y'abakuru b'ibihugu y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, kandi ngo cyasabye abantu kudakomeza guceceka ku bwicanyi bwakozwe mu myaka 30 ishize kubera ubushotoranyi ngo bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umwe mu bayobozi bari bari i Nairobi muri Kenya ubwo habaga nyine iyi nama yari yayitabiriye. Yatangaje ko ibyatangajwe na Kayowa ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ibiganiro byose byagiye bibera hirya hino hatandukanye, ati muri iyi nama y'Ubufaransa, ati ubu si bwo buryo bwiza bwo gutangaza ubu butumwa. Ati Minisitiri, ndakubwiza ukuri, ibi ntabwo ari wo mwanya mwiza. Aha ni Nduhungirehe wabivugiraga muri iyi nama n'ubundi. Yagize ati ibi biganiro byose Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi cyangwa umuhagarariye ati ntabwo bari bahari kuko intebe bari bagenewe yari irimo ubusa. Ati ibi biri guca amarenga yuko urugendo rwa Perezida Tshisekedi muri Uganda ajya muri Kenya rwagoranye mu buryo bukomeye. Ati rero ibi biganiro bitatu byose umwanya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari urimo ubusa. Ati kubera iyo mpamvu Kinshasa ntiyashoboye kugira icyo isaba, ntiyagakwiye kugira icyo isaba muri ibi biganiro. Ati leta y'u Rwanda rero yo yahise yamagana ibi birego by'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bagaragaza ko ari ibirego bidakwiye ndetse ko bikwiye kuko bidakwiye guhabwa agaciro, kuko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe na politike mbi ya Perezida nyine Tshisekedi. U Rwanda rwasobanuye ko imitwe irimo FDLR ikorera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo irimo bahoze ari abo mu ngabo za ex-FAR z'u Rwanda, ex-FAR interahamwe, ndetse bahawe ikaze n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kuva ku bwa Mobutu Sese Kukwendo bwari bushyigikiye nyine izi nterahamwe kugira ngo bazatere igihugu bakomokamo aricyo cy'u Rwanda. FDLR iracyakorera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, n'ubu ngubu ihora igaba ibitero ku banyamulenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse baracyafite n'umugambi wo gutera u Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kuyiha ibikoresho n'ubundi bufasha
bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano wo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Tshisekedi ibi ntabwo yabirebaga, ahubwo we icyo yashaka ngo ni uko u Rwanda rwongera gufatirwa ibihano kugira ngo akinge ibikarito mu maso imiryango mpuzamahanga itaza kuvuga ku biri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka munyemerere nerekeze mu makuru y'imirwano, ariko mbere gato mbanze mbabwire ko igihugu cya Uganda mbere gato yuko mbabwira ibyatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba, reka mbanze nkubwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje igituma Human Rights Watch yibasira u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje ko umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu utavuze ku Rwanda akazi kawo kataragaragara. Ubu butumwa bwa Yolande Macron bwanyuze ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ku itariki ya 14 Gicurasi 2026, buragira buti Human Rights Watch ifite uburyo ikora ati kandi u Rwanda ruhora ari igipimo cyiza cyayo kigaragaza ko yakoze neza. Yolande Macron yanengaga iyi raporo ya Human Rights Watch yagiye hanze ku ya 13 Gicurasi 2026 ishinja ingabo z'u Rwanda RDF n'abarwanyi bo mu mutwe wa AFC M23 kwica abasivili bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kubashimuta no gufata ku ngufu abagore mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku ya 10 Ukuboza 2025 kugeza ku ya 17 Mutarama 2026. Ni kenshi na kenshi leta y'u Rwanda yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ko nta ngabo zawo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, basobanura ko icyo bakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo ibibazo byo muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bitazahungabanya umutekano w'u Rwanda. Agaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hakorera umutwe w'abajenosideri wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ko ukorera hafi y'umupaka w'u Rwanda, ndetse ibi bigaragaza nyine u Rwanda ko rukwiye kugira impungenge. Muri Mutarama 2025 nibwo imitwe y'ingabo irimo FDLR yarashe mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ubwo yari ihanganye bikomeye cyane n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Ibisasu byinshi byarashwe byapfubirijwe mu kirere n'ingabo z'u Rwanda. Abanyarwanda bagaragarizwa iyo hataba harabayeho ubwo bwirinzi ngo hari kwangirika byinshi. Human Rights Watch isobanura ko mu bo waganiriye nabo harimo n'abayobozi bo mu Burundi n'aba Repubulika Demokarasi ya Kongo, barimo n'abasirikare bakuru ndetse abasirikare ndetse n'intumwa nyine zari zaturutse Kinshasa n'Igitega. Raporo yawo rero ishidikanywaho cyane kubera ko abo bahanganye n'abarwanyi ba M23 mu bice birimo imirwano. Human Rights Watch yahise isaba ko nyuma y'iri perereza ivuga ko yakoze muri Werurwe 2026 hakorwa irindi perereza n'irindi genzura kugira ngo hagaragare ukuri kw'ibyaha byakozwe muri 2025. Ibyo bigashimangira rero ko itizeye nyine amakuru yayo yatangaje muri iyi raporo nk'uko Yolande Macron yabitangazaga. Icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango nyine ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wibasiye u Rwanda nyine wifashishije amakuru y'ibinyoma nk'ayo, kuko muri 2017 murabyibuka Human Rights Watch yanagaragaje ko ku itariki ya 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi abandi babanza gukubitwa, ndetse hari n'ababuriwe irengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe all thieves must be killed yatumye rero komisiyo y'igihugu
ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora raporo nyayo ku itariki ya 13 Ukuboza 2024 yerekana abanyamakuru bo muri Human Rights Watch batangaje nyine ababishwe barimo n'abakiri bazima, abandi bagaragara bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch rero inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo ibigaragaye nyine ko yibeshye cyangwa ikabona ko nyine yahawe amakuru y'ibinyoma, idashobora kubyemera nyine ngo ibikosore. Ni Laurent Macron wanengaga bikomeye cyane Human Rights Watch ku makuru igenda itangaza.